Salam, salamat melambi lako kita solanasang. Salamat sitamu lan renungan harian Toraya edisi alo Senin tanggal 10 bulan 10 tahun 2025. Makura sumanga ki langan puang matua belan na tontong bang payan tumamasena lako kita. Dolo ladikarang ya tudio na pengkarangan mangka na papasanan kipuang ta alapa atu sangatu latanai umpeladai tu kadan na puang matua lamai surak madatunna. Latabasa siala tananungan ya tudio na kadan na puang ta palaku pak tunduan ta masambayang. Wambe pong matua puang to tumampakilan suruga. Lan melambi to temo te opong matua mak kurusuma kan belana mangkong kami anta lan sangbongi masainna. Tu kini umpilan jona batang kaleki. Mak kurusuma kani belana tak siya milamba kani opong sangadina tontong bangkan mirondong siya misisolan lan mintu na katuangki. Nalan atu ya teo opong matua laki basa siya laki nanung ya tudio na kadami. Kiranuan kumwa kamla tontong kurondong kani na yate kadami laki basa sa laki nanung ma din lati tanan mandak lan mata penangki solanasang. Mitarima te pasambayangki ma te telasangan na puang Yesu puang pelabak kasalangki. Amin. Ya tekadan na po matua la tabasa sa latananung tumangka dipilay lamay penggaran na rasaglu pasala 20 nanan aya 20 na pak selako 20 kasera nakua tu kadan na puang marasan mo umpokadai tu pebalinna susito makadami tu pestus sumaraba nakua umbai kata mataman ko Paulus kamanarangan matarukmu umpa kata matamanko apa nakua Paulus tae ku kata mataman o Pestus to kabarrea luan sangadina tonganna tuku pokada sialu diong mai pena malino belana nesanan nasang datu tumintu na yato yamoto ang kubarani umbalakan nasang ilako tu katapai kumua mintu na tu iyan na to tae misa tang nesanan belan na mintu na te tae na dadi jolu tondok toro misa tapatongan raka tu may nabi datu kuisan kumua tapatongan makadami tu Agripa lako Paulus nakua madomi bang na mupupento sarani. Nakuami Paulus. Kupalaku ria langan puang matua. Kumua nala madomi nala salakolakona. Tae na kamu manna sangadina. Ya duka tu mintu to urangimo te arlo iya te. Kemak dini lasusina sangadina iya te pepungo. Tae iya to. Tongan na tuku pokada. Din tukada tokina ya ke tongan pokadai tongan. Ya ke tae pokada tae. Misa kada pepasan lako mintu tau laum pokada tu katonganan situru kamalamburan. Di kuada na den tu umpokada tu kada tangtongan. Yake manaman tu katuan tang magasa umpokada tu katunganan. Apa yake untingayo kara-kara katuan magasa siya lamas mesanggangi manasa masusa tu umpokada katunganan. Pana papayan nene ya Rasul Paulus lan katuan na tu katunganan. Moiraka marasan dio olona kombongan na Pestus sola Agripa.
Narappo tumay pengulu tomina sia to kapuanna to Yahudi tu Rasul Paulus. Yamo to nasolan Festus tu to Buddha murai untarungku Paulus. Dio tingayona Festus sola datu Agripa. Napokada Paulus tumintu katonganan diona Yesu Kristus. Tangma parondo sia moro tu Paulus umpokada tumintu katonganan. Natentenan nimi Paulus lako datu Agripa sisola mintu to sailan kombongan. Randug ti pamulanna umpakario-rio tomak patongan sailako na patongan. Ulendui pangantana penamasallo maadin bata tu Paulus umpokada tu katonganan. Moiraka natandai kumua nangla di patama pak tarungkuan. Sia natatan Festus sia nakua umbai katama-taman tu Paulus. Ulendui kasabian na Paulus dio tingayona Festus ya datu Agripa. Randuk na patongan datu Agripa tu kasabian na umpokada katonganan diona puang Yesu tumangka malimbangun. Labat tak duka siarakan umpokada tu katonganan moilan kara-kara katuan. Tula umpamandasaki sia Buddha mo dadilan katuan maringambami ki tigirik dio may katonganan ke Buddha kamasusan. Labata ki susi Paulus tumpa petiruan katonganan laku puang moy digaratta. Dikada-kadai siala di patama pak tarungkuan. Belan nata patongan kumua pena masallo lau rondong ki umpokada katonganan. Amin. Tam sambayang. Makursumakan opung matua lan melambi to temote. Bilan na mangkom kibasa siakinan nungtu diona kadami. Ponekan pena masallo opung matua bilan na yatu kadami mangkaki nanung sial kibasa. Madin latitanan mandak lan mata penangki solanasang. Benkan kamatotoran kabattaran laum pataru ya tidiona katuangki. Ambek pungmatua puang mamase daw suruga. Si taru rate katuangki o puang matua kisorong mati olomi. Tunduikan lan mintu alo katuangki labi lan pengkarangangki lan melambi to tema o pungmatua. Mi pagari sala budangki mpotete sangan napong ki puang Yesu juru salamaki. Amin. Rampoin demo tu renungan toraya aloyate lido mai jemaat laharoi Balikpapan. Na puang merang pasake ki solanasang ke tontongi tapogau siata turu tumintu karena puang lan mintu alo katuanta. Shalom.